Tuğanlar assalamu alaikum. Amansızlar bu qandaylar? Wa alaikum assalam. Hoş gelipsizler. Telegon uyuna biz keleverip mesni bolup kaldık. Buyursa mına delegasiya Telegon qurosuna geldi. Taza araşanlardan oşu jaqtan görsetebiz. Buyursa Şamda gelip kaldık da. Araşan görgönsüzbü? Birinci jol ha. Bu koydu birinci jolu bu. Çarba? Telegon qurosuna birinci jol buyursa. Telegon qurosuna. Ali baba bu jaqta. Qo'y babatqa sepba. Qaysi urvaqa-purvaqlarni aytib qo'ysa arasida. Moğol sat. Покупателя наезжает. Oy, Qanşağa sizin itleringizden uyuştura turgan iti var qoy bir. Kimde? Ho, tur qoy. Любой время. Aqradan yaxshi qiladi o'sha it. Негізі тәжіксі бар жақсы. Mende tajikski baqir sayып qolgan. Qaysi jaqda? Шығарса бауырым қаны. Ей абаля. Біреудің қойынын абаля. Qo'y. Qo'y, qo'shqor жоқ мен. Жауап қойыңдар. Ya mazası mı direkt? Moğol. Mıyığına kurtmar mı vurguyorsun? Қармаш бек қара. Жай арасын жарсын беқа, жарсын беқа. Тур бетіне өрлеп отырған. Қайсы басын көтеріп тұрғанда? О, басын көтеріп тұрған қойды қармаш. Qaysi qo'y bu? Maral. Tot. Ha, maral. 12 мың доллар деп atmasın. Maral. Keremet. Maral mı? Maral. Bir karatçı bas. 12 мың доллар деп. 12 мың доллар satılma mı? Satıldı. Kimge satıldı? Erkin Aga. Özbekistan'dan aldı. Erkin Aga mı? Kaç adam? 12 мың доллар. 12 мың dollarga. Satıldı la maral. Maral. Ya уже ее четвертый раз. Куда-то. Башкирт продается, да? А? Башкирт продается, да? Башкирт продается или как? Нет, просто напрямую. В Кыргызстане она лидер. Да, конечно, лидер. Ар жағында не матка бар? Родительская, наверное, там. А? У него есть однотипность. Однотипность у Режната. Он говорит однотипность. Kim bu adam? Akbar. Bu adam mana. Может быть 10 мың, может 20 мың болып кетеді. Понял, да, ну смысл. Селекция. Qaysi qo'y ham biroq. Bilmem, qo'y. Qo'zlar. Ama şimdi qo'zlar Qo'shqorman шығарда сырт qo'ydan көрек. Bo'lат narsa qo'ysa. Bo'z birovlar bor. Avvala, jay. Kaç verin, nereye kaç için uğrat. Lan kapı gitti ona be. Kapı qo'y.
Lan kız. Qaysi qo'yacaktı? Bari. Bayım arasından tanlap kelgende. Sandık mı yandık? Kandı sizler? Maral diyor. Ne kaldı böyle? Mazaj şöyle olsun. Şu an mazaj kırmızı. Mazaj sarı. Haydi. Tamam hoş kaç çıkandı. Qaysi qo'shqorli? Tuz ha? Tuz. Oh! Bu koşkarın arkanda. Tuz. Tuz diyoruz mu? Jasna dedi. Жазға 3 жаш. Boyu bir tört primlerine. Linja qanday? Линиясын білмеймін, атам деп кетті. Салмақ қазір abi. Стопра. жүрді. Kan? Бик пен қанша? Bir tört примерно. Bir tört. Salmak қанша? Салмақ ары қазір, қуытта жүрді. Aldın толған. Азыр примерно 150-160 килограмм. Жасы қанша? Жазға 3 жаш. Ey молодец. Adem. Adem bol Kırgız. Басқасын жаз көрейін. Тұз деген осы елдің кейде тұздың баласы деген. Киргизе барады işte. Lekar. Lekar kirgize. Шығарады адыр білдір. Şurada bir kumaş var elimde. Молодец, керемет ей. Тесіңді қой берген жол. Çıkarsın çıkana. Noyan ба? Bunu kozuma bir canlı sırma. 10 ay. 10 айлық қозы. 10 aylık koz. 10 ай? Sınaş çıkıyordu da. Sınaş çıkıyor. Қоз тұс ба? 10 ay Mart'ta. Жаңа тұздың баласы ма? Точно bilmem. 10 айлық қоз бергісе? Арман таразы? Линиясын başkan da matka maral. За миллион продали. Тысячи. Вот. Получается матка морал. Босай. Точно liniyasını bilmeysin mi? Atası başkan. Матка морал. Matka mıral mı? 10 айлық қоз. Malası. 10 айлық. Tilego bizni qonoqtadi, ötdi sonun qonoq tostu. Rahmat, Allah razı olsun. Emino Noyon degen qo'zg'och var 10 aylık. Baştaldı sodası. Ulug'bek aka. Ulug'bek aka, Andijon. Qanday jaqti qo'chqor? Baştaldı soda. Qozog'iston soda berib o'tadi tuğanlar. Tish tishemesengizlar ko'rib qo'yingizlar. Tishim kirgizgan keyin. Ну когда зубы глянь. Молочные зубы. Ему 10 месяцев. Молочник. Молочные. Молочник битва. Kursun ana. Bu babangayga. Toshkent akşamda skuter o'ylasin. Farukan bergandan keyin bo'ldi-ku arkadaş, обратно. Он для меня говорит, вообще он сказал, вообще не прав. Разговор без него. Вот я ему говорю, я Asıp qalat. Boyu qancha chiqadi mana? 90dan oshadi. Klichkasi niye bu onun? Qanchaga chengletdi? Ko'ramiz beka. Qanchaga chengletdi o'ylaysiz? boyu metr Başkan balası. Klichkasi niye bu onun? Metrda bo'lib ketadi. metr bo'ladi железный. Железно metr bo'ladi. Instagram'da işçi boşmuş. Я ему вот так, он вытащил, лучше с тобой, я думаю, все, там вообще базар. Какие-то там купюры. Anvarova. Все. Интимный раздел. Там такие.
Kaz bunu soy abi. Bunun klitchkasi noyan бар? Noyon diyor çıkar. Video smatınları. Noyan degan. Onu ayıq deydi. Egizдің тумасы. Egizдің сыңары. Egizдің payı. Былай тұрсан да шығарады ғой. Бертіңдер, ей. Бәрін шығарады ғой. Ha, qo'chqorlari va? Вот, qo'chqorlari. Da algan o'xshaydi qo'chqor. Tank. Assalomu alaykum sizlarga. Qanday yaxshimi? Yaxshi o'tasiz. Qaysi qo'chqor chiqarib o'tasiz? Tank. Ha, tanka. Men kelganda o'rli ariq bo'lsa? Hop, Ne geldi? Ayakça katlı bir şirin. Kaç yüzdür? Bunun babası 700 var eder mi? Bu kaç yüzdür? 480. Samak köp boğana ve ayak otup da. O caman jalpağı eder. Bazı bir atfazı var. Ayak joğan ekin. Жоқ, қол шабылған. Assalomu alaykum. Do'st keldik. İşler var mı çalıştın mı? Ey. Az do'st sizin o işi Kim çalar? Апрайский. А қандай линият ма басында сатыны? Нет. Сын Кандагара. Сатып алдым ма? Сатып алдым ма? Не oldu? Зулы. Ақсудан алған атам білетін. Саш. Апрайский. Ашқан Алмаз оғанда Кандагардан өтіп көтші, арындан ким алып баған. Атын ұмытып қалдым. Санжардан жүрмеді. Ей. Санжардан келгенде бұл. Санжардан келген. Кандагар Санжар өлтіріп алды ғой. Болды, кізе берішке. Болды. Мына бір қошаққанда үшін отырын қызыл, дәу. Афган. Сол Афган. Сол шығаш. Аттар сетіп қоғын, аттар сетіп. Қалай үшін сүріп оқын? Қошаға қалай тұрған сүріп алдыршы? Қорасы керек екен деміз? Ablayda. Biyak suda öyle bayramdır mı? Suğa gana, suğa gana. Ana, yine bizde Şimmet'ten gelgen adam. Vitrovka men jigitler gana. Құлағы жөнді, құлағы жөнді. Акбары, бұл қай қошқар? Бұл қол алған, аты жоқ. Жашқанда мı? Азамат оған шақты атаны өзі Bu Afganlık o. қол алған. Bu Afgan емес, чистый Afgan o. Men Pamir'de gezdim bilem oğlum. Dev Afgan bıraktım, dev. Азамат қайнан жүріп телеграмын өкіл баласы болды. Екінші қатын алды ғой. Ол кіргізен? Тіш қандай ма, жаш қандай? 4 жаста өтті. Аялының өзін келе бере сөз көтерейін. Var mı dedi, yok mu? Бар. Қайсыны сұқсан? Qayısını al tutsun amlara.
Ama onu al çıktı. Bu çıktı uçuk alek bunu. Ha çıktı. Birincisini çıkan da tuzlu. Ha tuz abi. Tuz aldı. Bul. Tank. Tamam. Ötütelç. Статуса братишка? Да. Родной? Сын тоже француз. Вот. Aylardır kuyruğun. Boş düşüp gitti mi? Да. Yok kozlarının ne mi ördü de? Massa at ördü de. Kuyruq çakpaydı da bırak bağırlar. Az atam geçmiş. Tamam. Koyduk şöyle. Sıkıntı mı? Olmaz saat var mı? Bir o kaldı. Корм не? Şu dробленый arpa da. Или комбикорм. Mel da var okşaydı. Atasın şimdi belgisiz atam dedi. Kaçaylık? Bir kozumuz yaktı, salı gete verelim mi? Geles mi? Kaçaylık. O çayına girmeyi diyor. Kozların var bu oraya. Şey mi diyor? Ne bu? Gостиницаға бардым а бұл? 2 жашқа толып, ол болған шығар екен. 40 минут да. Он что, в гостиницу поехал? Они в гостиницу заехали. Зачем? Çok para verecek söylesiniz. Çıkmaz. Ondan göre direkt bekliyor. Ama mola Özbekistan delegasyonu